President William Ruto kwi umunthi niwavunzya Nzama yake ya Maminista ateo makulyo manene na itumi ni siva ila vavikiiya kwithiwa siituma kuvikiiya itambya ya kwinukya Maminista make onthe musyi. Uneenan'ya wi utheini nikana unyuvi wa Maminista waina makulyo maingi masola mituo ona angi maina makoani kotini na Itina wa kulika uyani nini wa miaka ili oyu ofisini aingi Maminista uthukumiwo unaasialato methoni ma mwene hamwe melita utheini na muthya wa maandamano ma oyu metuki wavikiiya kwithiwa oimalasimithia kwithiwa tumilile Benjamin waka na mauvo wasu. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Utonekanu wa mivango ya kwinukya Maminista unayumilia kwa ivindambe chuma kiki vitie ivindani lama na komani Nzama ya Maminista Itina wasuma ili siya maandamano makita ikuliana na mutatalo wake nandu wa mwaka wa 2024 na Itina utongo yuwa serikali ya oyu maandamano alama na ati mbewa enende miongwena meaku na maana angi na maumisi mai ateo yukulyo ni ati vavikangiwe ata ivindani ya Maminista kunyuwa kuithwa kithitu na kwambisya kuyawo mwambio wo maumisi wauzie makulyo maingi. Nzama ya Maminista thiweto kwithwa ya ateti anyanya atongoi mena masola maki utongoi Maminista mena makoani maende kotini na matena utwika mivyani la manengetwe katwa makulyo ange kauta ati mbunge kwa kula ya wingi ya mavitukithya ovailyo. We have a choice to make either decision to reject over 60% of these names or give President Ruto his skunk. Let us not interfere with it. We give it to him. He has asked for it. Let us give him his cabinet. We know he's going to run the government from State House. These are not people who can run a government. Apart from a few individuals who are not even more than 8, the rest are incompetent, unqualified, have integrity issues, are people who cannot deliver this country from where it is to the next level that we want the country to move in. As many as of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Nakuma makwata uya muvea umwe kuthiula ungi uthukumu wa Maminista wambia kulika kiko na mavuti muvea wa kisomo kwangelekanyo kisomo cha junior secondary ni chonzu alimu matue mkomoni muvyano wa wemi kilingize cha mbolea nthuku miundani ya aimi kiyathewa muvyano wa witi batakitali mbana komie mithina miongo 5 awau maende kumia masivitalini na matakitali mavundisyo o yutwe no makomete muvyani wa mwaki na mauta no mwaka uvala nthinima inekaliletie vinda imwe kana ya keli kivindune chango komi mvamwe na kilingisi cha mauta kiletina chesia kwete uthuka tuwa Kenya na nthi ya Uganda tui muvyano okwi no ivindani ya mbua nene aivunthei na ikiwanzani cha okwi cha JKIA nthino muvya wa sesei wa nthini thithitwe uitula muti kumano na undu volisi ithitwe yitumia vina mwingi kusia miatenio ya ulei na maandamano ama oyuma na imamu ikawa jenzi iku na maumise kwa enenthi miatenio ni itongosya muvyani wa utandithya uya isa kwitananya na kilingisi kinene cha mauta hama kuya valano iso the minister wa mui wa nthi unetikililie mauvisa maita kulika nduni vovya maandamano ama mwikwa jenzi wonyula kwa enenthi ingi ni uvathukanu na miao na amwe Maminista kwa ngaliko ingi methiro mayikunya na uteti kuvua munini wa musumbi ulani munene wo utheini ange mekalile yo vamwe na uthui wo yithitwe yukilia makulyo kauta kula kwi enenthi ni wingi wa uthukumi wo uswe masola ulona ikitwi kimwe kinene nthino wa mwambio wa maandamano ma mwika wa jensi shuma ilembetu
amwika mayenda President William Ruto havute maminista na kuola mivia iya serikali tanzia imwe ya kuola budget na ngalama mikalile. President William Ruto ailasimika kulika mutandaoni wa X kwithiwia we mwene uthatu wa mwika na enenthi chumani kivitu. I am acutely aware that the people of Kenya have very high expectations of me. And they believe that this administration can undertake the most extensive transformation in our nation's history. Vilingo wa mavo kumava kauntini ya Ilomvi. Nito Benjamin Mwakam.